Maya payabak po, siklod tapo bampangadyan ing Horacio Emperata laban king COVID-19. Ilagyuning pa po ni nga nakapurin Diyos sa Espiritu Santo. Amen. O makalulo ang pamapagmalasakit ay igpami. Aminan mila ring kasalanan mi at magpakumbaba kaming lalapit keko. Bang manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mipnong lugod at iyat-siyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alulan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula rin taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat ing pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang dilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo karetang karing masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manalo na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layong tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indo ni Diyos. E mo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagus mo kaming ikapos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen Maria. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdón. Ilagyunin pa, poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pasibayo po, maya payabak kaya kayungan. At yuta na po king katlo ng Domingo ning pamanyubling mebye. At kaniting banala kapag masusyan, iabiatala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng William Russell Malang, Francis Marcelo, at ding commentators and lectors gate. Para king Aldo ng Kebaytan, Hans Benitez. Para king ligtas ng pamaglakbe, Marie Nogoy at Maripas Perez. Para king espesyal ay intention dari Emilyn Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela,
pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineta, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Biray, Ofelia Reyes, Marian Soliman, BJ Lagman, Aurora Coral, Kenneth Carreon, Pauline Del Rosario, Diana Nulud, Willie Gumban, Gerarda Co at Co Chitin, Ram Manalo, Cesar Austria, Joseph Robert Rocco, Paul John Martinez, Amy Marties Talavera, Regina Alonso, Erlyn Joyce Atrazo at Sheena Colin Labampa. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Theodora Swing, Nora Simbul, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Gloria Sese, Remio Pangan, Dan Michael Manlutak, Gina Kahator, at ding sa kapatatang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Rason at pamilya ng Antonio at Josefina Gibara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatatamong Neyango Nabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Prumencio Simbul, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Angelito Lakap, Gloria Ontionco, Merla Mangalus, Francisco Pang, Erlinda Masangkay, Josefina Masbang, Jose Trina at Perla Yason, at Remedios Abril, at ding sa Blancaladwa Joaquim Purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatatamong miapektuan kaniting coronavirus, at para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatatamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners. Talakad tapo at ikanta indalit a pamuklat.
Pakatipon tamon ting metong pamilya, kilagyo ding ipa, ang poning anak, kaponing banal na espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pagbasosyan tayo po ngeni, ing katlulang Domingo, ning pamanyubling mebye. Habang gaganakan tayo, ing pamanyubling ng mebye, ning ginutang Jesucristo, panalangin tamo, na sana akit tayo at akilala, ing ginuta mo, king aldoldo tamong pamibiyebe. Kareng taong akatagpo tamo, kareng grasyang tatanggapan tamo, kareng pagsubok, nanungno ka rin mas akakit tayo, ing kailangan tayo, ing apong gid. Ba maging karapat dapat tamo magmasusi kaniting banal na misteryo, si siyantalang eni, ring kaya katamong kasalanan. Yagkastangin ing mignanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, inga panalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbiye alanangka. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming at syubanwa, pagmulaning sablang katutuan, ing metong abalayan, amisan at tsuking karalumduman, may kiramdam ya king kekang amano, at tikyane ing kekang anak, kabang mibabangon yang iba't king kutkutan. Pakiramdaman mo ing panalangin na niting bayong bayit abalayan, at pasiknangan me ing kekang iglesia, ban apakibatana ing kekang awos. Mibangon ke sana at wal king sala ning alto, ban talakad arapan mo, ang gapotang sunlagya ing alanangga. Itingan po adwan mi, kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Makirandam tamo po ngeni kingamano ning Ginoo. Mamamasang iba't ting libro ring dapat na ring apostol. Pengot na ning peka punding pari ring apostol. Nga nakarela, maigpit na kayong tintuan, tingtok nang na kayong tuturo tungkol king lagyo ning tao iti. Lawan nyo nung nanon kaya kayong dapat. Kinalad ko na king mabilog a Jerusalem, ing kaya kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami ing pangamaten. Nga nang may kibat Pedro at tingali wang apostol. Kailangan ing pamintuan miya ing Diyos at aliwa ring tao. Ing Diyos ring kaya katawang makatwa, kaya pasubyan ing miya Jesus, kay Betyeng pinako king krus. Tinasne ning Diyos king dane ng wanan, ban maging pamantok at talapagligtas na ring tao. Ban kanita, may ka-oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran kareng kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage at ang timurin ing banal na Espiritu. Ing regalong babyena ning Diyos karing mapamintu kaya. Tintuan da lang na magsalitang pasibayo ing lagyo ng Jesus at layon da na lang binulos. May kolang kitmantula ring apostol, king arapan ing konseho, uling mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan ing lagyo ng Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dali tapakibat, impakibat tamo pupo. Pupurian da ka o Ginoo, uling linigtas mo ko, ulitan taya po. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepahintulot, ing tumula laning kakong kabiguan. Ning ka na akong kalaban, O Ginoo, linigtas me ing biyeko, ing kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong naning kutkutan. Pupurian da ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayan kapurian ng Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo ka kaningwan pa salamat king lagyo ng banal. Sa kuli mo ing kayang mua, kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapat datang ing tula. Pupurian da ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo po sana, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Inanilan mong pamanerak ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo ka akong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pupurian da ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang iba't yung libro ning kapahayagan. Ako, Juan, may kametong kong pamipatilip at dimdam ko yung siwala daring dakal at laksalaksang anghel. Makapadurot laking trono,
karing apat a mabiyelelangan, at karing makatuwa. Ngarang magkantang masikan, yung korderong pedera, karapat dapat yang tanggap upaya, ibandyan, kabiasdan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. Dimdam ko lang magkanta ring lelangan at yubanwo, king yato, king lalam ning yato, ding at king dagat, king sablang lelangan, king mabilog asikluban, king makalukluk king trono at king kordero, miyabiyaing dangal, ligaya, kapurian at upaya, hangga king kapilan paman. Ngarang mekibat ding apat a mabiyelelangan. Amen. At migsakabla ring makatuwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo po ngening mayap a balita. Tamungan po. I Kristo sinublineng mebye, ing ginuring sablang lelangan, pepakit yang pakalulu, karing sablang balayan. Inginu manatiliyo kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Pasibayang pepakit, Jesus karing alagad na, king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit yo king antikaniting paralan. Miyabe-abela ri Simon Pedro, Tomas ing mayawos kambal, Nathanael ataw Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro, karela, manasan ko. Tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. May kola at sinakeking bangka. Dapot alalang arakap na anumang asan, king kabukas sa ita. Inyang saslag na ingaldo, at yu Jesus king pampang. Dapot era akilala, ring alagad, king yo Jesus. Nga na karela, anak, atin kayong ikwa, ala, ngarang bekibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat, king dane ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. Bildugde ing lambat, at ere ag yung isaka, uli na ning keraklan ding asan. Nga na ning alagad, apakamala ng Jesus kang Pedro, ya ing Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala ing Ginoo.
Sinulod na ingimala na uling lubasya at linuksuya king danong. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang dingaliwang alagad at guguyod de ing lambat mitmungasan. Ela masyadong malawot king pampang mga dinala na yarda ing dayura. Kasakara king pampang benakit lang uling ang may babaya at asan ang makaderang ang pontinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni karingasan arakapyo. Inya sinakeya king bangka Simon Pedro at ginuyad ne papunta king pampang ing lambat abit mong mangaragul ayasan. Dinalan la at 50 ega na gana. Eya may sira ing lambat agyang marakal la. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapot alametong man karela, amenangas kinutangkeya, nung ninuya, uling balura king ya ing kinu. Linapit ya Jesus at kinwane ing tinape at binyene karela at antimurin dingasan. Itiyo ing katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kay batdang sinubling mebye. Inyang may kapagalmusal na la, kitna ng Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko may git karene? Wag inu balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring kakong biserong tupa. Kitang ng kadwang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat yay Pedro, wag inu balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mo la ring tupa ko. Kitang na king katlong ukdo, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melungkot ya i Pedro uling may katatlo na kitang kaluguran mo ko. At may kibat ya, Gino balo mo yung sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring tupa ko. Ing katutwad sa sabyan ko kaya ka, inyang kayanakan ka, ika ing mi bablas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Botang matwa ka, iatsyat mula ring gamat mo, at aliwaya ing miblas kaya ka, at midala ka king lugal ay akabisang munta. Sinabi na iti, bani pabalo na nung makanano yung matay Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. Pwede po ba nating sabihin, I am blessed? Mas malakas, with conviction, I am blessed. Sabihin po natin sa ating katabi, I am happy, you are blessed. Hayaan niyo pong medyo magtagalog ako ngayon dahil medyo nauutal pa po ako sa Kapampangan at hindi ko masyadong napaghandaan dahil tinawag po ako kagabi ng ating kura paroko at nagpapapalit dahil hindi na naman makapaglakad ang classmate ko dahil sa kanyang gout. Mabuti na lamang po at palitan kami. Kailan lang ako naman yung may gout, ngayon siya naman. Huwag po kayong mag-alala dahil medyo kahawig ko naman po si Apong Norman, di ba? Pareho po kaming nakakalbo. Pagdasal po natin na kaagad pong makatayo ang aking kaklasik, si Father Norman. Alam po ninyo, sa mga nakaraang araw, ay binabasa ko ang isang koleksyon ng mga liham ni Father Pavel Florensky. Isa po siyang
Russian Orthodox priest, isang paring Russian Orthodox, mathematician, pilosopo, at isang martir sa Eastern Church. Siya po'y nakulong at itinapon sa gulag noong panahon ng komunismo sa Russia at namatay sa Leningrad noong 1937. Iniwan niya po ang isang koleksyon ng mga liham para sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. On October 3, 1933, sumulat po siya sa kanyang asawa, and I quote, "I always think of you and live only by this. I don't know how and by what means you live. How is the health of your mother? How is my own mother? Do the children still remember me? Do the children still remember me?" Ito po ay isang panalangin. Panalangin ng isang taong alam niya na kahit anong araw maaari siyang mamatay. Ngunit sa huling sandali ay sinabi niya, "Non dimenticarmi." Do not forget me. Don't forget me. Huwag mo kong kakalimutan. On May 13, 1937, bago po siya mamatay, sumulat muli siya sa kanyang asawa. Sabi niya, "I kiss you with affection. Find time to rest this summer. Take a walk often, if not in the forest, at least in the open field. Take a walk in the afternoon when the sun is low, and remember me. Remember me. Ganakan mo ko. Gunitain mo ako." Remember me is a cry that says, I am alone. Nag-iisa ako. I am abandoned. Iniwan ako. I am useless. Napaka-inutil ko. I am empty. Ubos na ako. Marahil ito rin po ang nararamdaman ng ating mga disipulo pagkatapos ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila, nararamdaman nila na sila'y nag-iisa, na sila'y iniwan ng Panginoon. Sila ay natatakot, sila ay nagdududa, tama ba na sa Kanya ko ibinigay ang aking paniniwala? They were fishermen. Sa Ebanghelyo, nakita natin na pumalaot sila sa dagat, subalit wala silang nahuli ni isamang isda. They were called fishers of men by Jesus. And yet, where are they? Nagtatago, natatakot, nagdududa. Sarili man nila, hindi nila madakip. They can't even catch themselves. They were alone. They feel useless. They feel abandoned. They feel empty. Lahat po tayo ay may karanasan na ganito. We all have that experience of being useless, of feeling abandoned, of feeling alone and empty. Sabi ng kaibigan kong nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, napaka-inutil ko, Among. Hindi ko man lang may taguyod ang pamilya ko. Nung pong nabalitaan ng ate ko, nung buhay pa si Papa, na may sakit ang tatay namin, sabi niya sa akin, dito sa US, inaalagaan ko ang mga may sakit dahil ako ay isang nurse. Subalit yung sarili kong ama, hindi ko man maalagaan. Another friend who works as a domestic helper in Hong Kong said to me, "Father, mabuti pa yung anak ng amo ko, natuturuan ko magbasa. Yung sarili kong anak, hindi ko man magawa." Yung pong aking estudyante, nagrereklamo, "Among, ang gana ko mo siguro, Kenny. Manigaral na ako man, o bakit bababagsak ko pa mo rin?" Sa pong kaibigan, nakatulad kong pare, minsan sinabi niya sa akin, "Kanuts, kasakit.
You try to lead people to pray, but in the solitude of my room, I cannot pray. Magkasakit kong mga di. Those experiences of being alone, being useless, feeling empty, para bang kinukuha sa atin ang ating mga buhay. Resurrection as pamanyubling mebye is giving back the life that was taken, binabalik ang buhay sa atin. At paano mababalik ang buhay? When we remember. Utang ita mo, agaganaka taya. Jesus appearing before the disciples on the Sea of Tiberias. The disciples going out into the sea and catching nothing. And upon returning to the shore, finds Jesus. Hindi po ba parang pamilyar ang senaryong ito? Kung titignan po natin sa mga synoptic gospels, sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas, ito ang senaryo kung kailan inimbitahan ni Jesus sina Simon Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, Juan at Santiago, si Saint Andrew, San Andres. Hindi ba't ito ang senaryo kung saan inimbitahan ni Jesus na maging disipulo ang mga taong ito? But what is interesting is that in the Gospel of Saint John, this scenario was presented at the end of the Gospel. Kung si San Lucas at si San Mateo, iniligay niya itong senaryong ito noong kinukuha ni Jesus ang mga disipulo. Si San Juan naman, inilagay niya sa kahuli-hulihan. Noong nawawala ang mga apostol, natatakot, at nagpakitang muli ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Bakit kaya? Maybe the reason is St. John wanted the disciples to remember that familiar scenario. Nais ni Jesus na balikan ng mga apostol ang panahon na kung saan tinawag niya sila to remember who they really were. Sa likod ng pagdududa, sa likod ng takot, sa likod ng mga problema, nakalimutan nila kung sino sila. At sa pagbabalik doon sa dagat-dagatan, sa pagpapakita noong pagkakataon na pumalaot sila at wala silang nahuli, at noong sinabi ni Jesus sa kanila, "Follow me." Pinapaalala ni Jesus sa mga disipulo, "Gumising kayo. Sino nga ba kayo? Hindi ba't tinawag ko kayo?" When we remember, it is then that we can recognize Jesus. By recreating this scenario, Jesus is reminding them who they really are. At dahil dito, ibinabalik niya ang buhay nila. Susublina in biyeda. And that, my dear friend, is what resurrection is.
It is through remembering that there is recognition. Sabi po ng disipulong nagmamahal, minahal ng Panginoon, it is the Lord. To recognize the Lord by remembering who we really are. Mga minamahal ko pong kaibigan, when we remember why we do things, we can recognize the Lord and participate in His resurrection. Bakit ka nagtatrabaho sa malayo? Bakit ka nagpapakapagod? Bakit ako nagpare? Bakit ka nag-asawa o nagpamilya? Bakit ka nag-aaral? Ngayon pong panahon ng halalan, maraming boses ang maririnig natin. Maraming emosyon ang lulutang sa atin. Subalit kailangan lamang nating balikan, bakit ba tayo bumuboto? Ito ba'y para sa ating personal na interes o sa interes sa kinabukasan ng ating bayan? Kapag naaalala natin at ginugunita the whys of our lives, pag binabalikan natin kung sino talaga tayo, sa likod po ng mga paghihirap, sa likod na para bang ubos na tayo, mababalik at mababalik ang buhay natin. Remembering is recognizing that which gives life to us, and that is resurrection. Hayaan po nating wakasan ang ating pagninilay sa mga salita ng isang awit, it is the Lord. Slowly the lights unfolding, softly the dawn approaching, anxious, frightened souls seeking hope. Gently an awareness of a loving presence. His words, do not be afraid. His message, peace be with you. Rabbi, remember, it is the Lord. At the tempest and the storm, in the kindnesses that keep us warm, even through the pains and betrayals of life's crucifixion, rejoice, dear souls. For peace, it is the Lord. Soothe, it is the Lord. It is the Lord now and forever. Amen. Lalakad tamo po, ipasyag tayo, ingkya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Dios, igpang may payang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banal na Espiritu, may bayid ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempo ang mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublilang miyering mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Jesucristo, para ka ring sablang patutuke, king karelang biye at apostolado, at nga tamong sumabi, sinubling mebye ginung, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalagin mi. Gino, ding apostol mo menasan lang kabukas, at alalang arakap. Papanitilyan mo ing tetaganding sabla, mong apostol ngening kasalukuyan, amagobrang balamuwari alang bunga, inyangaming manalangin. Sinubling mebye ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, era ka akilala ring apostol, maralas ay miakakit ingat syuka. Dinan mo kaming kamalayan, ingat syukang kayabe mi, inyangaming manalangin. Sinubling mebye ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, ngening kasalukuyan, ing lambat ng Santa Iglesia kakatmuyang pasibayo, karing taong ibat king mabilo gayato. Emo'y ipaintulot, ing magisiya ing lambat, nunedinan mong lugal ding sabla,
ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling mebe Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ang timurin ngayon kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mi babalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana ring kaya kang talapatuto, imbes na ring tao, at ipanaral deng alang takot ing kaya kang amano, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling mebe Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginuring alagad mo, usigan dala naman ngayon kasalukuyan. Yugsero king sukulan at labis panasakitan. Di nan montetagan maging tapat at mibata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling mebe Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ding komunidad ring Kristiyana, kaya bening kabilugan na lelangan, at danan da kasanang ligaya, dangal at kapurian, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling mebe Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tagapanan sana ng Diyos, ing kapasalamatan da ring pamisa, at yulino sana kikayaryanang maligaya ring kapatid tamong mayango na biye, ay pagkalam na sana ing kapagnasan da ring pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Sinubling mebe Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwan tamo puing sarilitang kapagnasan. Ginoo maya pingatsuko at syuke keting kaya bemo. Iko ingke kaming sikadan at tula, ngenit manggaman kapilan. Amen.
Talakanta po para kay Pamarin Celso. Manalang kayo kapatid, banding kaya katamang daon, matanggap la arapan ni Diyos ikpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kaya kang iglesia. Ing maragulatulang pigkalob mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan ka rin ba naman? Pagkalob mo iti, kapamilatan ng Kristo ang kinumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At keka antimo. Yat nayo ring puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparatit, numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang kinumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye. Inyang Kristo making sakripisyo pascual mea. Ya pamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan na parating para king kapakanan ni. Kristo yung biktima, aena mate kapilan man, ing kordero misan mete na mabibiya manggaman king alanangga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit ding kaya kang ligaya, lay makyabe kami king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin padaloy paging panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa ratingan king kaya kang Espiritu, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. At tatandanan mi po, bayam mi daon kusang luking pamaylasan at kamatayan. Kinwane ing tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Wanan niya iti, ikongan at kanan niya, itiyo ing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan kinwane ing kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ing kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at minamko kaniti. Iti ing kalis din kanakong daya. Ing daya ning bayo at alangagang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sabla, para king kapatawaran daring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana ka, kadako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o ipaing kamatayan pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraw miyakya ka iting tinapin ng biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, mansong muyo kaya ka. Mapakumbabami pong pakisabi. Naigamihan sana misulusulo, king katawan at daing Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ikpan, sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambiyanin kaya kaming Papoy Francisco, then kaya kami pong Obispo Florentino at Pasiano, ting sablang pari at diakono, ding pamilyang Keti, tinipon mo. Ganakan mula naman po, ding kapatad bing pepaynawan at maninayang sublingbe, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Makaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanangga, bangkayabe ng Maria, ang Berhen ng Duding Diyos, kayabe ng San Jose, tapat ng Esposo, kayabe na ring Apostol at ding sablang Santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon puryad na katpaligayan, kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kayo. O Diyos, sigpang mayupayang tutu, kaguming Espiritu, pupuryan na katparangalan, manggaman king alanangga. Manalangin tamo karing ama ng tiro ng Jesucristo, kaya katamo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bangking kasopanin kaya kang pakalulu, parati kaya pumikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ning ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kayong kariyan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, yang babye ko kaya kayo. Emo sa lalawen din kaya kaming kasalanan, nung nailawan niyo po, ing kaya kaming kasalpantayanan. At pamayapan may pambilugan agpangking kaya kang kaburyan, ikaw mabibi at magari,
manggaman kingalanan. Amen. In kapayapaning Ginoo, manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimuri. Nakita mo po na may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo man. Kapayapan po. Yo'y kordero ng Diyos, yo'y milalako king kasalanan ng yato. Duwan na ring mayawos king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat siya kasmiyay nga mano mo. Kumayap na ako.
Alakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, baligdan meng mitmong ganaka, ingke kang balayan. At kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyabling me. Iti puadwan mi king lagyo ng Kinong Jesus. Amen. Ing Kino manatiliya kaya kayo. At kaya kante mo rin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutuwing Ipa, Anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw nepo, umetamo king kapayapan, aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Alleluia, alleluia.